Sila mai. Lua. Talo fa Samoa. Malo soi fo manuel le tai au le tau sisir mai. O le ua o mai ma fa taunga ma le tau sala ia pea. Ia I nei le tā tau Tasi Market I West Auckland. Tasi Palua Triangle Road. Pea o le fatai o mai le Tasi Market pesa sa. Okay, mo le o mai I a asiata o le kelo. It's really o le makanga fia le vai aku, you know, le ngaka I mama, the signage, the branding, sekia Tasi. Se matoa. Se sa ili po le hase fa taunga mo le sautina. Ia me se fo le fa lo lo le nei tai au. Contact. Ia mana tua foi. Popular ka pe fa sanga mas pe le ke fo ke le men ko kala. Le o tau sila mai. Ele tan tau fa sala longa le nei. Ma tau tia le mama o to tonu le Tasi Market. Pea le so sauva ai tonu le tan tau fa lo. You know, as soon as you walk in asiata, e ke longo fia, you know, the pisingisi have clear signage and just not just any paper, branding is key. Sao le sao no nga le tofine ya pe le o ma o mai tulang o me ai tu aisa tele le mo le mamoe tau au pipi o mamoe fa solo mai ai e tamo fa po vi masima fa solo ane ai ta tau mafai tau sira mai pa fai ai pa ar pest a wa fo ile tulang o le sautina dengan taile mo wa ta tau pe paula And fe'e. It's everyone's favorite ole fai ai fe'e. Le na mana ia tatu fai fe ia fe pe fai fe wa vai la le wo ka fa pe wo vela fai fe siu pipi tau mo fi so camino kwa pikola o le te fai tu Tasi le tau ma faua sila mai lua kilo pesa ola wa yes 2 kgs ai na o le lua su valu tala ai vai vasene le tau le gata foi le. Yep, and lamb shoulder chops. Ia le na. O le pesta le ta fai le papakiu ala siru o papakiu o umala tele liso tanto o loe te sila mai ai taio pisupo wahu so so inga e lengi lava nga tailea ia fangu sosi apa pe ma pe so si to inga o loa. Sapasui. It's one of the best. You know, mai le recipe faile sapasui for Mother's Day. Li liu mai fala un tamo mata. Or kamale. Ia se si la ai kamale. Io, kama we si la poco. Ma wale moli ia le ga te leo le avoka. Fa mai si o tau le ni avoka i New Zealand ai te lo la utala. A fio mai le Tasi Market e te mauai le meo le avoka le lei ia ua matua mana ia lona ve ala gatu foi le ia pea apu o moli ia o kamanga le kuava io kuava kiusila ia so se tu ainga o loa la foi tau live for tonight. le gata foi le Just the off the cut, nothing so se rehearsed. mei no te mauai le pito le so se mei no te mauai le pito le ia wa foi le tulanga le fa tau nga male lo tu le tato wa sa tina ya ba wa talo mai sa mo talo mai fiti ya o tu la o mai so si o lo ta pena ile to ndai a wona ngalo ya te Tasi ale fele o lo e te male tua Tasi Market fa ngo fia ya Tasi Market amai ala fa tau nga pe Hold up asiata. O le kali lava for Mother's Day is luau. It's my all-time favorite. So I feel like lo kukale luau lea.
Send me o le studio asiata. Le nā. E tātou whaapitoa o te whailoa atu mō le tātou proklame ana nei. Ai se whauma tuala utala lea. E maua i fo i tono le Tasi market lea o nanga le mane cram. E o e silatu. Ke sa uwhai se rua tala male si tama tala vau au le lei la vale na o lo tula i mai tono le mane cram. La fo i le tupe i sa moa. Mai ala whailau whaatau na sa la fo se tupe wae sa tina. E la fo nei maua nei lava. E o nanga ale Tasi ma. E ke reka waru lai se si mea. O mana whailau whaatau. Ia. Sa ule la fo tupe sa moa. Pea. Te lo te le ta whaalau roa nei taimu le asu. Yes, asiata, the good thing about here Tasi market, e maua ia bulk food. Because o kako, masanga got big family gatherings, so we need bulk food. So they sell the bulk items further at the back over there. Palo whaptai. Na maua taimi mantitala noa ai ma le to finish sa mo so atu mai tai ana le whaingaruenga i tātou la nei Tasi Pālua Massey Road. O le aso lulu la vai tele na tau luu mai ai lia lantou o loa fo ie au ina mai fiti. Pei lau le talo pink fo ile le fiti mai nisi ia o tātou o loa fo mai Samoa. Ia o ngorgei kai me o loa tau uti le sau o tātou ba. Ai o loa talitari lewa fo inisi o tātou o loa mai Samoa. Au loa maua le teimi nei nisi o loa. Ai toi o seanga ia po se aso le lava ia so fo le masina fofo. O le ato ai tau ruu mai nisi o tātou o loa. Peila o ia, matulanga wha ese whapena. Ia, mo le taili. A whai tau sue, sau i nei i Triangle Road. 1 Triangle Road. Tuli manu tonu lava le roundabout le iai Don Park Road. Ma Triangle Road i Massey. They've also got a second location in Papakura, and their trading hours are from Monday to Saturday from 8 a.m. to 8 a.m. to 6 p.m. Ia, se whainga o ua whai pūlani ngai kai. Ia, mali te leo isi o lo, se whai mawhakau. Ai tātou wheloa iai, i se taimi nei le whale o loa, o lo ti tala. Se pa ia le... Tāo leo no le awhiawhi. Rono winga o lo, lava lo taimi. E te whio matala au mai iai. Tasi market. God bless. Paso for.